Season ketuk itu tuan kau ini tuan rasa ikan cross dan ini bukan heading kau tang ring bambai ini aku ini ragam nang jauh zian tak nang nalun ini kangen dah ini tu bukan bambai kelam itu nabi nani ta pun bepan kurai khal bepan kurai ini ujung bam kau nang itu kalau nak tim kenai le tak kait. Kalau kani nak tuan ketuan kenai tak kait. Mi goi hai nang tim jenre pan bukai tak kait. Mere mangan tahu ni saya tu tim ni kau sena ketum di tuan tuan seni tak kait ni pemai. Mi goi ni kat orang pak kalau kan. Ani mi tuan dan tahu kalau mereka lalu nak tak kait ni kau. Ini kau sesuai dengan umar kita kau nama. Kani dong dia nak mai kansi mai ketua mai su orang itu ikut nak kita kai ko Yesus Kristus mungkin tanya mungkin kan pura mi ko kita betul nak kalau kebicara ini paling kita namanya mi ko yang kau cuma kan kerja kau ini orang itu tuan hai kau bekerja dengan kerja ini kau ini kau jangan kerja dengan musuh kau kini orang itu tuan jalan kau nah kau teman saya ketui ketemu dengan kami di bawah. Hari ini tuan hai kita bukan hai. Nama piruna soyam kan saudara. Dah kaharat kami kerja muksan. Mikoi soyam lokam, kadang koi soyam lokam. Tingsan. Regi beberapa ani itu thom me puri bagai bau. Wah Kristus dan kami orang bagai kami orang teh ni bagai kami Yesus Kristus pan purai. Amen. Kristus koi kami kalau semarian. Kali bukan kan kau. Amen. Berikutnya, ini sesi itu mereka Tuhan. Ini sekolah sebab mai, ini orang Andrew Pamai, Holy Trinity Church Satudai, Logan Catechist. Mai akan melakukan tunggu sikit, kalau anda sudah tak mai tinggal pada Andrew dengan saya. Jadi, posisi apa yang sesi nak kita hari ini, awak tu macam kita apa yang resource person के मतलब से जब चले कोई काट बनवा कोई resource person Reverend Father Dr. Stephen Nahadi Gabor topic sina role and peace I am sina कोई काट लोग father sina मारी topic में Nahadi ini उसी मतलब सतना नहीं भी ना कोई काट मतलब के father के मतलब जैसे दो बियो है थी संगन jadi I request our Reverend Father to take the time.
Good afternoon. Good afternoon, Father. I will invite the first Roman Catechists, Catholic Catechists, the conference that official poster invite to give it will be as a sermon day, Steve Singh, dan Katarle. Dan juga yang baik Catechists yang baru berubah Catholic Church na university yang baru amang bahaya priest giro hit so na hoy giro hit na amsa na hoy lecture father da name ko si kare to ngai le na sa and again na ko si ya man important ko iba do knows it and again role of catechists first role of catechists is hiding aida catechists se kanano catechists se karino I must say meaning se first the toxico catechists I will say kanano kerap mungkin interaction to the head tak pegang tahu Catechist is a mediator of faithful and the Eucharist. Okay, that is the good. Wala ko. Catechist say fit lay people ga father di mana da ma mediator ne. Ko link dengan ma adu ne. Adu ke catechist ki role ne ko role ne I say who is a catechist? Catechist I say kenal. One who catechize. One who catechize. Catechize I think kari no. Ha? Isol di wa kari wa. Bible kira kari. Ha? Teacher of faith. Faith I think kari. Ha? Kaya itu. Cuma kita lewat. Polisi hit tahu juga. Hah? Man of God. Man of God yang tu lah. Father worship man of God yang tu. Betul. Catechist is a person who gives Christ to others. Christ to others. Arti role dia, role ko. That is catechist role. That is catechist kenano. Okay. I don't know. Representative. That is the role. Okay, that is the role. Okay. So catechist is a teacher of catechism. Ya tahu lah. Now, what is catechism? Catechism si kalino. Hayo, catechism. No catechism. First, catechism di pelajaran instruction ni. Kalau catechism tu kalino. Kristen के बरम था, डॉक्ट्रिन के बरम था, Hai, Kristen की मरम दा, Church की doctrine मरम दा. Ekonomi khazani ko बता सुधा बस instruction लगी पलाजान. अगर ये church doctrine ना करे नो modern catechism तो नहीं first ekonomi लेके first ना वो instruction की करे नो. हाँ. Who is God? Who is God? Who is Christ? Who is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? What is the Catholic Church? What is the church? Atu itu boleh. Nambe itu. Nambe itu sesuatu. Mana sesuatu itu boleh cakap. And the practical piety of the church. Ya, what are those? Rituals like attending mass, holy worship, Good. Thank you, Allah. But I want specific answer. More than me, कैसे बताओ? मेरा बस कैसे orang kaya kan kita tahu specific instruction di dalam. देखोगे चर्च की डॉक्ट्रिन, Church doctrine बताओ तो नहीं करेंगे. होली ट्रेनिंग के ले रहे, Doctrine की ले रहे. डोमा ले रहे, सक्रमेंट ले रहे, Sacrament. Ah, very important sacrament. Yeah, commandments of God. No, sacraments. Sacrament terlalu itu. So sacraments very important. Who is God? Lebih boleh dari
anang uringa tamkhre ba catechism class ko adu maruoina noina catechism na khabigan si sacraments. What are the 7 sacraments? Baptism, confirmation, Holy Eucharist, Holy Marriage, anointing of the sick, Holy Water, Holy Marriage, Sacrament of Holy Marriage. Sacrament of Reconciliation, confession to. Taruh nanti kau balik ni. Go. So, catechist saya mesti kenal. Who is the catechist? Yeah, teacher of catechism. And when we talk about catechism, what are the things? Yang di know catechist akan kita kali-kali know. Regarding faith, oh, you have to solve. Father, Son, and Holy Spirit. The main thing is sacraments. Yang kali itu. So every Catholic, the whole catechism, every Catholic, banyak sih nak kami doktor kerana sacraments. Yang kali itu. Sacraments sih gaya tahan jadi. Church ate gacak mana itu. Sacraments jadi ikut Tuhan ini. Church ate gacak. Baptist story, denomination ate gacak. Natural. Aduga catechism last nahan pitisa back to the catechism yang terakhir. Aduga every catechism aku nak dari Notebook apa thamdega na koi na kari sasren sakam se na bawa baptism se ei na kamaina basic instruction di travel se prepare to go prepare to na smart scripture di passage lower moina banyak singna baptism kami dapat najaga church da ekoi ini itu sudah same instruction. So that their faith becomes strong, isn't it? We see God the Father put instruction here. What instruction here? What instruction here? Medicine matapos no ate Kristo. That is why catechism is more important than priest. Other person is so much more. What the Lord says, don't dare. Or aid God. Many states the word catechism, instruction taken, preparation over many states the father do not find the body of the Lord. Body of the Lord, one particular message over the one of the father will first give people the strong and the Lord, catechism of the father will know the time. Catechism, mas ay bawa catechism kaum. Betul. Atau di follow mesti sok tak halu. Ada catechism mesti boleh nak sok tak halu. Boleh kalau faida tu boleh. Ada ko, boleh mesti jangan jauh dengan boleh mesti instructor dengan teacher ozannya. No, fit lagi. Ikut dalam lagi mesti ozannya. Aduki, get to know very well. Aduki, in a diet, what would the shape of baptism? Some baptism, where compared to scripture based to smile. Aduka, that's what the confirmation is coming on. No, confirmation is even with the bishop and the program. They call you Mamai, what town? That's right. Bishop punya apa pula? Bishop boleh ditangkap. Ketika itu tahu lah, angkat dari mana? Ini tahu lah, ini kafir fix dah. Ini yang macam boleh. So
of Christ confirmation se ko confirmation ko you become soldier of Christ sipai se magi role se kare no sipai ki role se magi country se protect to ni ma adu ki confirmation hamar ni sa bishop na ko ta phi se kare no masi lagi ei ki Catholic mata sa kana attack no sun ei defect to ni adu ki ana ka law se khang ni Ada ni besok kita selada pun. Kenapa mesti kangen kau kau? Jadi aku jadi dia tu. Dan tak dari itu bohong. Macam ada ni confirmation saya di panggi di luar nasi. Yang mana pun. Kerana macam itu. Ada balik habis itu bini tu. Bini tu dah Protestan berpada jin. Ada ni confirmation tu ada tu. Confirmation, there's some confirmation from the any church that they are doing. They don't know either the confirmation. Yang dah Aduh ni kuat semua. Mina Asia, prosecutor semua. Hakas Asia yang difix dah. Hakoi. Siapa anda ni hari ni aduh ni macam. Ya, dua. Ekor ni aduh ni dah okey. Nampak? Confirmation yang disini. Aduh ni, every second, boleh sangat prepare dulu. How yang pun bisa. Nampak kerana ekor ni lagi posisi, pada jangka dia. Asyik lupa baptism, baptism isi di apa? Kalau boleh punya ekor. Aduh boleh, pada prepare dulu. Si atas si banyak sih yang sensitif. Confirmation start, baptism juga pun start. Ekor si macam berapa? Kristen yang Catholic orang ni bangun pakai ini sudah confirmation ini. Boleh anda tak cuma kita confirmation mana dua? Ekor ni dia faithful sudah. Anda boleh sudah masih Catholic sudah start pun yang confirmation ini. Once confirm, siapa kau tahu orang ini confirm. Tuh, ada di confirmation. Ada kesamaan ada ini. Next kan? Saja untuk reconciliation. Confession sekali no. Aku dah prepare dulu. No, kau apa? Betul. Nanti buat betul. Saya prepare dulu. Bible sekali hari. Mesti ganti internet sekali. Saya prepare dulu ya. Betul. Ekor Catholic Church dah kali ni, no. You see John chapter 20 verse 2 to 3. Ye mana? Those whom you forgive will be forgiven. Ada ni sakti tu, paru, authority kenapa terpilih? Yesus tu authority tu kaya dengan mai bapa jadi mati. Betul? God the Father mati sakti mati authority. Boleh tak Yesus mati? Yesus dan lagi sakti kembali authority sekenapa terpilih? Kenapa tak? Apostle sing pilih mereka kenapa tahan lagi? You are Peter. Betul. Whatever you bind on this earth will be bound in heaven. Betul. She prithivi sedang Purba situ. Apa saja suku dunia. Betul. Jangan bantu di situ. Si prithivi sedang pasang sesuatu. Saya ingin sepenuhnya authority dia. Afterwards, Matthew chapter 18 verse 18 lah. Itu dari Ibu Kansa. Apostol semua memang dia. Oh, boleh. Apostol semua. Ada berapa persen kena terjadi? Berapa persen kena terjadi? Ada di church begini ni. Ya tahu. Ibu first Matthew chapter 16 verse 19 lah. 15 to 18. Ada Paulus kata tidak mau tu anak dia sebab tidak mau tu anak dia. Ada betul tak Matthew 18 lah. 18, 15 to 18 ya. Dia 18 first. Ada dah. Kenapa Paulus? Ya. Bible. So, Verse 18.
chapter 18, verse 15. So yung so nang na hai ba ka nabli sakti ani ahong machin de wa pinumare na ni ama ani hena nang ga loy na puro apa so na koi na hai ba ka ba di itu suluk tahu aduh mana suluk wa tahu na nabli nongo na ma ato pa na ma ona mo ore suluk ai da koi na thagai se na hai ni prithivi da koi na kari ko pa punwa da suluk da pungani aduga prithivi da koi na ringma thalo pa da suluk da thalo 17 go. 18, 17 go. 18 na ka. Aduh Shakti lo first ida da piero Jisu na ko. Aduga sisa so apostle sisa piero. 18 go. Aduga apostle sisa piero. Kap piero aduga. Aduh protestan sisa kayo sisa ko. Moi sisa Jisu da church piero authorities. Aduh ini church da aduga panta church piero ini church kaya ni. Church क्या है? हम हक में अदो करें church में कैसे church नज़र अदो ने अदो अथॉरिटी काय लगी है तो कैसे church में ज्ञान दायको अदो का John chapter 20 verse 23 में हो John chapter 20 verse 23 John chapter 20 verse 23 anh sẽ là khác Gospel 2023 Kamay rồi ni hai sarana kabang kanai le kanai kani ko de lo de ku buje rồi jian nan je rồi ko mai ta hau rana ni la the khop dai ji sho rồi de ko sa de nan ni khau chu ja mai nai ka jo apu rồi apa du ma mai ko ma ai lo de nan ni ta di we Jimen ko 23 kana ko ni pa ko na ko pi บางคนจะปาบดูกบปีแบบนี้คณะก็ไม่ได้ปาบแล้วคนจะทำแบบนี้ปาบมาดูทำแบบนี้ Hoi, Jimen ko kenapa tu biasa authorities eh? Kenapa tu pino? Jisu kan? 16 สิ่งนั้น Mari sebab sebab kuasa sebab. Jangan pino orang sudah kita sudah gitu. Yang dari ko, ada di Catholic Church as a power, apostle said the power, authorities. Ada di confession said kalau, kalau ini father na kau ini patro pino nombor, makan dari Bible kita tahu. Jisu na, God the Father na mari baca, Jisu ada authority. Jisu na ada authority sih. Saya kita tak tokan na pino, ada mari sebab sudah muka pino. Aduga, Peter is called the first Pope. Natra. So Pope ki tampon to Peter ki tampon neva. Adugi, Peter the next Pope. Pope na magi authority to terasa to berang to dia bishops. Bishops are representatives of apostles here. Aduga church expand to sudah bishop ko kata to rumah prayer ko. Ya anda berjini sudah. Adugi Marco authority, bishop authority, the priest of the year. Priest authority, the year. Deacons. Deacons the year. Lore. Paris priest now, catechist, the father the year, Paris priest the year, no authority is not. Adugo, father from the Torah to the Holy Torah. Adugi. Father ta part people number sing mathak dari mak ni. Mathak. Usi Protestant ko ye reverend kata pastor ni mari authority se kaya dah. Pokoknya semua ini Mathak dari lagla, pokoknya semua ini mahoji singgut dari. Kemana? Kemana? Buat singgut sih Hoi, appoint to muneo. Pastor
pastor का reference है ना appointment से वो इसी लोग की काम नहीं है ऐसे pastor के अंदर एक और एक की नमक appointment उसे मतलब एक और एरा की नमक appointment उसे वो इसी लोग कौन pastor ने अभी कि मी प्रजासना सिंगल से ना appointment करने का ऐसे pastor से पात्रे है मतलब मुद्दा नहीं तो भी आवा हाँ तब ये तो भी आवा प्रजाना अभी वो कैसे चलता सिर्फ मानिस को सिर्फ पात्र है या वो करने तो भी आवा करेंगे और authority is coming from above pastor का प्लीज क्या करो सीधे क्या दावा अभी के फादर को की authority मथर की लागू लेना न कोई की मखादा फादर को की मखादा लेने लोग थोपे आते हैं लोग थोपे आते हैं माई मथर को चलता है विश्व में करेंगे मन authority मानते हैं authority is coming from above मुझे प्रोटेस्टेंट सिंगल सिंगसिना मुझे अंदर से एक और के लेवल पे दिखने ना कोई ना ना बंदा एक कोई बात को बिना मारे authority से दिख रहे हैं यार हाँ उजाला हाँ प्रजा सिंगसिना और पास्टर नक से एक कोई ना पाको बिना मारे शुरू शक्ति से authority ना मारे दिख रहे हैं यार तो वो यार पास्टर याद है तरीके पाप को पहले से निकाल के लाते दो राजा माथा को निकाल के मखा को नींद के लाते अभी पास्टर जब पुलिस से मुझे याद है ना कोई नहीं ऐसे पास्टर से कुछ याद आई तो याद पानी है मतलब अभी authority पाई दो ज्ञान दावा authority पाई दे पाप को बिना authority पाई दे अभी फादर को इसे याद हाथ से मुझे authority कहीं अमूल्य ना Old Testament sudah. Aduh, Father Holy Spirit, the whole Sabbath show, stop making it. According to the church show, Father Bishop Pope said, the whole of the attack already. Lada sentence in excommunication. Yang tahu. Father said, what they have when a full authority, automatic suspension. Bishop का सिर्फ पामा Father from there suspend होगा. बस आना conscience ना Bishop ही पामा conscience ना. You are excommunicated. कैसे? क्या तारा? अभी Old Testament में ये वो Saul से ईश्वर ने appoint कर दिया. वो Saul से first king of the Jews Israel. ईश्वर से ना Saul से Yehudi सिंह के दबा निंदा हुई ना मासी पीन अदुगा मासी पिथु ओइलेको अदुगो इशोकी बाहे पाजगा माना तोमान तोमान नि चलगा इने एडवाइस दोगे इशो को एडवाइस दोगे लाख सो मामा को विष्णु मानी स्टेप को थान करके लोगों मामा से मानी इशो से इशो को हामी दे मास का हम भी दा कई कदम हो चले मासी मानी माता को चले अदु इशो से या साउदी अदुगा इशोसिना मासी लोकोरगा बथंदा कराहानी डेविड सोना डेविड से हाथ आई तो अभी वो डेविड से ना सो से हाथ आई से यार चांस हमें मतलब अभी वो ईश्वर का करे है you will not touch my anointed how वो करवा ए ना यूट्यूब में थंबदो ईश्वर की बाहे ताजेसु या ताजेसु डेविड को नन्ना मासी ईश्वर को लेकर अभी a prince is anointed therefore you cannot touch leave more than simple ताजेसु स्वर्गना या ताजेसु father से और थाप में आते हैं you will be automatically excommunicated go kami go Father Holy Spirit ang kadalo dari mo ego sipo dari ko funa ay siya ang dari mo Father Holy Spirit mo ito yan tawa fuma yate church ko yate Kami baru ada nak pulih.
Hả? Chế bất gì à? Số bị cái chế bất chế bất gì à? Nó rằng ada một cấp thang về tiền nó hả? Có cái xe không là gì? Nó thằng nào số nào mới mà là rồi. Ada di belakang tak, itu lah. Islam di Paris kami itu yang ekspor itu macam. Ada ni, ini dah ini mesti kerana. Sakalan sih confession mak aku di father di aku di priest di authority itu. Ada lagi lah ni, priest di authority. Ada lagi, moi dah sampai saya nak prepare untuk baptism confirmation itu lah confession. Ada macam tu juga. Eucharist baptism. John chapter 6 से पहला पार होगा क्या मजे से नहीं कदा मना के ये बच्चा लोग आगे चैप्टर का that is John chapter 6 verse 23 no John chapter 6 verse 23 nói là cái hạt trang से chapter का एक किसी thắt कर दे तो कोई ना लोग बताएगा ना उनसे देखते अदो लेते Jisu na ini hancang jauh, ini kamu, kamu nak kau cakap apa pun tu, lomba tak ada pun si kamu ada yang memang, aduh nanti, aduh cakap apa pun tu, cakap tu, cara Jisu di hancang cara Jisu di hancang tu, cakap tu, ha, lomba tak ada pun si tu, kamu ada, ini dah itu Jisu na, magi wahai ni. Asyik imam tak sudah jauh di sini. Ada masuk kali hayo. Kerana yang semua orang ini, asyik mati sisi. Ekor hincang dah. Ni adalah ni yang tentang itu. Jauh di sini. Kau sudah aman dia. Aduh, Yesus ada sini hayo. Ini kau, ini akan jauh ini. Macam Aduh, Eucharist itu, it is the real body and blood of Christ. देखो ना थाले में से, प्रोटेस्टेंट का थाले में तो, यीशु की हत्या मत ये ना थाले में, वो इतनी Lord's Supper movement, Lord's Supper की just meant the remembrance of last Supper में हो, अगर खत्म करता, एक कोई इतनी यीशु की हत्या मत में, हमारे ईमान में, करेंगे, Jesus said, you took bread and he said, this is my body, यीशु ने ini hancang bumi ni itu. Nada. Di sana, tanpa lomba, mari sebab kita asyik namun lom, asyik cakap, sisi ini hancang bumi ni itu. Jangan si ini hancang ini itu. Di mana lomba, rakam ni itu mana lomba? Si Mari sama sibuk kita pilih sisi kau, si ini ibu beri hadiah, ini ibu nak kamu hadiah, jangan apa, aduh kali hadiah berapa? Yesus hanya mati, Yesus iman dia hadiah, apa kamu nak jangan sahaja, bukan ini, semua dah, Father was a woman, get peace for the land. Leave people was a woman. Has no love. That's all. That's okay. Eucharist. No. Jesus na Simon Peter John chapter 21. John chapter 21. 50 verse 50. No. Jesus na Simon Peter. Hey. Jumlah kita sama Simon, evolusi berapa? Simon ada berapa? Hah? Evolusi. Nak kami ini dengan evolusi itu. You know that I love you. Aduh, lagi sudah tadi hari. Hah? Dia sudah tadi hari. Hah? Baru dia kata yang kau kena tengok jiwa, boleh bayar apa? Saya jauh bayar pun, susah semua.
ฮะก็ยังไง Now you look at it all. ยาว Now you look at it all. ยาวสิ Bạn có bao nhiêu? Giao xin hay là cái xin hay là cái này là sao? Ai đi vào massage một thác view. Giao xin hay là cái gì giao? Ai đi vào sinh vụ massage vào massage. Giao massage hay gì? Giao xin hay là massage không ăn đâu. Giao massage xin hay là Ai đi massage. Yang percaya di sini, ekonomi fix dah, karena kalau sudah macam itu, macam itu juga apa sih? Nak kau tak tahu ni, macam itu mesti macam sih. Akan masuk ke sini petang sudah tersusun juga. Betul? Aduh kau tu, sejak kita masuk tahu, instruction video ni. Betul tak? Disuruh tak? Aku bahagia saya. Dolar itu satu pak. Saya nak isi buku ada saya nak lihat apa? Ibu orang mana ai đi vào sinh view. Yang semua Sinview. Singkat tu mana tak ada Sinview. Yang boleh mungkin sudah. Yang di masyur itu, yang Jadi ke massage vào rồi. masalah yang di masalah yang. Sao vậy ba? Asal aku bukan tu kita mo. Ikut lah. Sinview. Silang baca dulu, silang semua baca dulu dengan tangan ni. No. Kalau lagi, semua gaya tu. Si dale, si cuma, semua itu berarti si pagi, si tu semua itu berarti berarti si cuma itu gaya. Macam ada sikit kisah. Nak kau ibu si yang sama moral gaya tu. Aduh, thất đại là cái gì? Thất đại là Ai đi vào sinh vụ thác view. ai đi giao sự thắc điều, sĩ bất tử tế, thắc sự thắc điều này. Cái này thắc điều đó, mà sinh ra cái nào? Giao sự gì mình nói gì? Mà sinh ra cái nào? Sedih apa? Hah? Sedih apa? Sakit apa? Aduh sakit dari nào? Tidak pernah. Tidak. Ekosi, misi ekosi yang boleh. Ekosi kita nasi, kalau kita thắc điều đó, tidak nak. Sakit sih. Glass, dan glass apa ya? Glass ini, mungkin kita hidup lagi ni. Kan kita thắc điều. Isogi mana? The word of God, betul. Tuhan, tadi sudah. Eucharist. Profesor Koyo, mau presentasi surah. Surah. Sudah biskut ke sana. Mau ikut kali kata. The word of God kata, Bible kata ni. Catholic Church has got all the fruit. Eucharist. Yesus ini yang lagi jauh kau hari ini. Kamu lah. Jadi ke bukan tentang ada bukan itu. Oi, pero Kristen churches ada. Yesus mau di Yesus ini jangan di Yesus ini orang yang kaya ni. Just memorial, remembrance of last word. pada maduge 이게 당시 크리스천 리터처의 세대를 방이고 세 방주세 그걸 좀 이게 이거는 당시에 무슨 그걸 내가 그걸 사는 시절이라 그거는 리터처 한국에 서플라이 하는 것도 어디 게라 Ekor supply to Bahwa Catholic kita tahu sendiri, jika meaningful boleh bikin tu. Ada harau itu. Oi simbol tu tengok jadi. Ada kata-kata, store sini mo, kasar sini mo, yang mana tu. Mau nak bangun ini. Ekor tu ikut itu tu. One day they will become happy. Yeah. They are cooking. That means they are attractive. Betul. Padahal 그거 church 그 세분이 마기 단도다 주크리스찬이 그런 수를 잡아오더라. 또 그거는 세분이 잡고 우리 관계. 또 캐톨릭 신은 레인가도 콘센트레이트 나오는가.
Also, as a body and blood of Christ, we can give It has to be unleavened bread. Unleavened actually kind of ease without that type of. Aduko, mostly, mapano lote pa ito yung machine ko para sa sisters ko na ito. Halusin na ko. machine though. You should be came back from South India. Bako sa Lobiyahe, Sibuyahe. Aduko, Protestant, ang mga ay kung kaya kung sila rin travel na rin kami ba? Orang English pula ya. Natra. Orang English mungkin sakit ni. Aduko sa tao mo, ay ko ya attractive mo yung mga dito. Go. So Eucharist, go. Eucharist. Aduko yung syntax niya, the word of God and the Eucharist. Leviticus na, yung mga Jewish na tayo si Ida, karimpana niya. Iko'y life save. Iko'y kunsisi, Ida panginoon. Aduko yung niya kasi wang isi, iko'y mag-uturo si mapunsino niya. So, life resides in the blood. So this is the believer. Ado Jesus kita ko. Ano sa mana tidur sa kalima. Mari life go. Mari ino. Kasi kada mari kung sino ay pwede na. Kusin mas hanggang yung kung siya kaya ka tayo dito. Sumong din kali. Yang tahu. Si Father will come. Father polisi yang muda semua. Eucharist itu sudah value. Pak acau itu. Yang tahu. Mass itu mesti value. Church itu doctrine. Itu bukan maksud ini marwah Israel. Yang tahu. So Eucharist apa yang terjadi? Anointing of the sick. Go, anointing of the sick. Anointing of the sick. Prepare to mga libong-buka. Smart na hindi really kita ang isa sa tuwa na ito. Malikan na. Malisin na kami. Prepare to go, anointing of the sick. Healing. Go. Ano ba, anointing of the sick say, nakuha ko bilang. Ano na ko bilang. Ano instructions here, you can make them understand. Go, instructions to go back. You have the right, authority to choose. Ada the marriage, ada the holy order. Holy order. Taruh berbeli ko mesti. So, lain mesti sakral kita matang sudah. Ayah sih tak lihat dari itu ya. Kau, yang lain kau. Sabar apa berbeda tu? Kau, sabar apa? Saya tak berbeda dengan di muda. Aduba, mina hawa kang gusto you should be able to give answer. Mo kaya kung na protas mo na kang gusto. Sumay daw ni siniro si Bible quotation siniro. On the church doctrine, it should be on your fingertips. Go. Si matang sila na mo come with you. Live through you, mo yung kaso na suot, name gani, kaya church matang kaso ka mo, last that kali. Boleh macam mana boleh macam. Aduh, kadang-kadang ada profesor yang suka itu, aduh mana? Yang lain. That is why I'm telling you, instruction all depends on you. Now the depth of their faith. If when you live in full simply, more kind kau nak kan mesti, kenapa begitu? More instruction. More banyak sih instruction dia deh. Oh, sini aja yang tahu dari hulu. Hamma. Kaya kita sudah tahu. Kaya kita sudah tahu dah pun cincin bersih dari mana. Si umat beli pun cuma kaya kita dokter. Ada berada dalam rumah. Father will grant this. And can this is directly na full protect the this. Go. Ada dia. May sih masalah man di apa sudah. Clear. Yang tahu. So, who is a catechist? Catechist is a teacher of catechism. Catechism di Ojani. Catechism is one of the main things I'm telling you. Sacrament. Sacrament.
Aduga next role of catechism. Catechism is a representative of the parish priest. Parish priest ni na voice na parish priest na appointment digani ni khadi bishop as a direct appointment issue deko. Adu mo musik ada parish priest na appointment digani. Adugi the way that catechism koi na funda nataka parish na thapam to sikayba. You are representing the parish priest. Parish priest cannot be available in all the villages. So, Ishwar Munda, Mafam Lord, Afum Pagja, parish priest, Dum Level. Aduki, catechism, the local catechism, appointed you are directly the whole say, parish priest in Mafam to the level, any Harris. So, parish priest in Mahuta, you are supposed to parish priest on behalf of the Nanda, every parish priest say, Manu Wakan Sini, Manu Tony Basini, and she done the way. Come on. Other company I say, parish priest are young close. So, number one, a conversation with your mother, etc. Adum, simple. Aduh, pada kadang tu jadi kusoi, kau nak panas selama tu tampil, betul? Jadi jadi kusoi panas dong, kau betul betul lawan lagi. Panas tu sebagai kusoi diwan. Cari apa? Kau ni pada cari kalau punya sebab ini dah, aduh, kalau semua kau bilang. Ini style itu. Aduh, Paris priest itu aku berkuasa sekali ini. Aduh ini Paris priest apa kata lagi? Sahaja asyik Paris itu. Paris priest saya usia itu di macam tu lah. Mereka Paris priest represent tu. Aduh dia mesti on behalf of the parish priest. Come on. You should protect the name of the parish priest. Aduh, kau catechism parish priest ka thapam ko hindi dawa. Imo mo ina. Father, Son, and Holy Spirit na thapam ko hindi dawa. Catechism ko na Father ko atek ko hindi. Kana ka protect ko hindi. Natra. Yaw simse. Hame ko hindi. Hame ko na kayo bagi kare. Magpuno. Atek ko hindi. Usi kasi hame yang sisi hame ko hindi ako hindi ka natra. Natra. Kaya sa ato kita ang dito wala isisi ko. Ya dito sa wala. Na po isu local di ko di church na person atek ko isu di yun. Kaya ko yang sisi pwede siya di hame ko hindi ba. Hame ko hindi na po atek ko hindi ba. Siya ko palo. Whether instruction be you are supposed to protect the parish priest, whether he is good or bad. No. Mimo ay tulong di ako masunay, pati masunay. Kaya sopo na siya, isori na ipapag Lucifer na ipapag mamili. Isori na ipapag Lucifer na ipapag mamili. E kung yung routine na di, yang na ipapag. Father was Bishop was good as Momo Karama. That's all. Jesus na kare. Those who it is not those who call me Lord, Lord, who will go to heaven. Cannot. Only those who do the will of my Father. Those who do I believe. Tabat to I believe. Santo Padre Patinda. Tumbo foilo. Changne. Santo Padre. Father will give the deep preaching to people. That is show them. Father Bishop will give question. Status na mo ako isong kanan na dito. Isong tayo inbra, tobra. Adugi Bishop will give ya na buli na dito. Ganda ang ikot sa kada as
yang nuhai tu. Ni cocok ni tu. Yang tahu, aku itu just like tu. Yang ni pun normal form, macam, mungkin hanya tu Islam tu. Aduh ni, Islam boleh Islam tahu. Tuh, aduh ni tuh buat Islam itu betul. Aduh ni dia ikut chance ni. Ini story lagi kita akan dengar story apa ini. Mungkin dalam get ini semua Islam dalam bahasa Islam. Get ini se, kerap tahu ni, get sudah bahasa. Masa itu apa yang tahu ni, mungkin dalam bahasa narasi itu sudah macam sudah soal, sudah Simon Peter voice kan, grand reception di mana, angel voice scenes voice masih get ini se, masih mereka tahu dia kan, kadang tahu dia gift jangan pilih kan, voice yang sih sangat menarik. Masih get ini sendiri yang contoh dia masih hampir तो अरे वाह बाथम से स्पीकर ना ऐसे ना कि कान में पायो बस कान में दो राशि को पायो तो पायो कि क्या करना चाहिए पास में आपने पानी पायो सीधा साइड में जो पानी यूज साफ करोगे पानी यूज तो आपको पूरा पास के किसी कान में माइक चलेगा बस माइक में पास में पास में ना होवे कान में ada banyak manusia, lalu sedang hidup dalam kurang postur, macam merasa dia sudah dengan ini nanti cari yang ini. Mam, berarti dah Islam kalau faham tu ni manusia faham ni. Ada dah masuk lagi, kau kena mesti. Ada lagi dulu masih morning, ada masih sangat kau. Kalau orang lain apa lagi, cuma masih tak tahu masih tak mari maris pun lalu, mari maris pun saya tu lalu. Ampar lah yang tu. Ampar saya tu ni. Tapi kalau mari maris pun se, maris pun se bukan ada ketis. Follow me. Ada dia bukan semai ketis follow me. Mari ketis pun dalam hidup boleh tinggal lepas. Mungkin ada. Kalau nak kerana saya tak tahu semua, masih yang sahaja. Ibu kita Paris Peace boleh tak? Kalau dia cakap Paris Peace boleh tak? Nak kalau ni makai sekitar tu, nak kalau bench ni kaya tu, ada sekarang bos boleh tak? Kalau nak sudah, saya mungkin nak kebanyakan semua tak. No memang instruction kalau di, nanti jodoh pun jodoh, no memang kita bisa tu. Aduh kita ni awak informasi yang ada saya. Siapa kau? Aduh kamu ni siapa siapa? Jadi kita Paris itu sebenarnya fajar tadi. Ini asal sekitar tu lah. Hei, kamu hukum aku. Cuma masih ada sikit. Kau kenapa? Pasal itu cuma ni. Itu satu sebab mereka. So era hari ini kita Paris plus ini representatif ko. Kau nak tahu apa tu kita ni. Aduh ni masih Paris plus sudah ada lagi ada ko. Kau ni Paris plus sudah waris siapa? Paris plus sudah boleh background kita bersih amat. Ni ayat sini normal growth apa level normal growth ada lagi normal acak apa. Father for his sister was normal to their family. Kami dulu. Kalau dah cakap, nak boleh normal di human beings ni, boleh people tadi macam mereka loh macam mereka tu. Macam loh ni boleh attention, boleh mesti mari, boleh tadi macam hidup mereka. Macam atau dah boleh macam itu sudah macam ada untuk attention, love, everything. Father कोई से अदो लेटर ही देखो ये लफ्ज़ जो सपेस्ट होता है क्या तारीफ़
normal urgence. Eda no home ya na eki do na bi de kabinga eki feelings se express to from the train. Adu ada ko suppress to. Ya ta ko. Suppress to ni ko yo ni ishwar ke no home na ni se. E ko shi do home ya. Ko tension de me ni ko yo. Asi tension se da ko kam de le. Adu kam de se. Follow ko am sa sa na foi ni racha ko kanda nabi na tu nabi ko nabi le no sawo ni su na cha sa ko kanda nu mai ba natra moi ama ma to kau fe father ko ni sa ko ni ko kanda kau ni ma ji furi je ka furi mo ka sa no ka hai natra e ko si pa ni jo ka kanda na ka to na foi ni kanda na ka to Boleh isi tu boleh lebih. Nanti dah casi, betul, dah cari boleh. Nuai tu, nanti kalau boleh awak kau boleh nanti aman tu dah, betul. Ibu ni kau boleh, kawan bui bukan kawan kau. Aduh ni, ada tu isi psikologi lebih, mungkin awak masih lebih hantu. Normal. Aduh ada pun sih, jumpa itu, nanti mana ni aduh datang kita saksi bela, aduh kan ada yang berada masuk sudah, ini pun aku kurir, ya sama-sama berada, ah, masuk tu ada, hitam baju, mengalir, ada pun tidak pernah baca asal tu mari lukis tu makan, bukan, tapi mari masuk tu masuk apa dulu dia? Ada putri lagi. Kalau perusahaan boleh perusahaan, kalau mati ini. Jangan itu. Ya, atas dulu yang itu yang awal. Asal siapa? Pada polisi orang polisi, psikologi tu. Buat misal kita dah ada buat dia dulu. Aduh, psikologi mungkin saya ikut tu. Putri ni. Ya Allah ni. Normal, it was normal in the existence. Aduh, kata, ina si night shift, why ina embrace to it, ina low shift ni si punsi saya ina kata cakap ni boy jata. Kaya jata ina, kaya silang bisa, apa dalam bisa cakap cakap ko si keraman, hinda, short temper ulit ni, boy si sabar ni, boy si Mature kita boleh berdua. Aku boleh mesti. Ajas tu mesti jama. Aduh ni, kalau kau ini si awak mesti, mana dia awak mesti. Kasih kamu dia ajas tu kamu. Mungkin ada orang kalau kau si ajas tu kamu mesti. Boleh psikologi tu kau mesti. Si kamu boleh. Ajas tu. Aduh ni, kalau kau ini life si, numai kau tengok. Jangan tengok. Kenapa begitu? Kau cakap awal cara mengikat itu, cara dan nasi itu, diabetes itu, BP, lagi, kolesterol ini, oksan macam ini, lagi kolesterol ini, atau macam ini, tak ini, gas lagi, kau, awal cara sensu, kau dah hidup, kalau kau sudah yang ini, awak dah hidup. Aduh, nasi tumbuh kami sudah tu tumbuh ini. Dan lagi, betul tumbuh ini. Hal yang sih. Mau itu kita kalau mulai betul satu itu kecil dari sini mau varian. Jangan. Aduh, ni falas progresi itu dah naik. Jangan. Mereka so, falas so. Ini kan memang. Ini semua orang falas yang mempunyai sih. Aduh, kan lagi. Aduh, nak kau prayer. Sister Cindy, lagi tu prayer lah. Aduh dah, aku sih ini. Aduh, falas pun sih, awak pun sih. Mungkin inside ni awak kan pilih. Mereka adjust tu.
하이치메이는고 하이치메이는 우리 양파. So Father was necessary life in both way. Adu both of the promise to be ko. Promise to be. Kai ko suru yang bawa betul. Adu lagi ni khadi. 학창 수 액티브 betul. Yang na vocation su secretary jangan su anak-anak ini ambil betul. Yang dah itu lupa lebih tu apa ni lah. Yang dah itu reseksi tu semua aktif. Jangan. Aduh ni father apa ni tahu sudah itu sendiri. Ni. Aduh ni apa? Siapa sekali orang ada doa. Voice understand doa. Kamu understand doa ni. Aduh ni. Dah kau tu baca asing si vocation yang kita kan si kami. Jangan. Asyik rumah father ko ni apa masih kamu tu? Nak cari di bawah. Jangan tahu dari itu. Kau yang apa? Yang apa? Ini kan ini begini kok. Pada kami risk koi kilat kita. Kerana life journey tu kok. Kerana moment, kerana timing, kerana karena nak kaya kita nungai pun si wani lebra. Nara kerana mutamnya nungai tapi wakan wani kok. Wakan wani tu kan deh. Kerana benda nungai bra, kerana benda nungai tapi hari tu tengah. Nungai apa yang seperti juga benda kok. Every individual in family ini kok. Hari tu ni kenapa betul ni semangat yang ansar dengan dulu musina semangat dengan bagi understand tu masalah kamu nak si life si engage tu ni apa harus si nak ni kamu loh ni nak mudi loh si kamu ni adjust kamu accept kamu aduh ayah betul ni ni mudi kau aduh ni kenapa mudi school dah cakap tanda pesa yang ada pesa dan kau kau kenapa mudi ya Allah yang dia udah sexually activity lebih dah canggih. Kali ini boleh nak ikut body si DNA si tu mana si ni. Kali ini psikologi, biologi begitu. Kuda sini bukan ada yang si musik asli yang IT. Ayah generation to generation boleh ini itu lama. Kamu kalau ya si musik boleh macam yang apa yang mesti generation itu tidak asal boleh jidat. Aduh itu, kan aku mesti katalah lampu dah, aduh background tu lampu tu, aduh tu main institusi. Apa bawa family dah lampu dia, apa bawa tu dia. Pada bawa family dah lampu dia, aduh semua dia institusi. Aduh, father sila pasal egi background sini, egi background sini lampu dia, egi family sini, semua asal bawa background. Kan mana self-awareness dah, mana meditation dah, prayer dah, masih. Thuklega mana adjust change to it aduh mana ministry su dah successful apa yang mesti kari temptation lah मतलब हाइब्रिड midlife crisis apa ekhusi ni हाइब्रिड life tamda mature wela lohong na tamda मतलब lohong kan sida pakam sina masih mari doi ni dapat cimbok boleh macam mari ni dah kerana bisa cimbok ho aduh design dia ni cimbok boleh aduh ekonomi audience tu junior free service audience bagi jadi mangap masa aduh feeling tu 10 years tu mesti si feeling yang lain jangan tahu aduh kan lohong macam sudah mana macam sudah nak kau ni apa lupa sih loh itu mengenai itu ada nanti lupa kita bukti sih kalau lupa itu masa tu dekat apa mana nak cari main ini nak cari main itu minggu ni lah that strong desire is there to have my own child egi foto kuning nak aduh minggu ni desire ikut sudah aduh, ekor baru promise tu kita, kurang orang ada promise aduh desain si mangde, apa? Mangde, ni ekor si western ni kau,
Ada betul sudah midlife crisis dalam masih sudah bicara mengenai tentang midlife crisis. Ada betul sudah it does not end. Isu mengenai tentang Tuhan. Isu mengenai tentang strong encouragement. Aduh, siapa tahu setiap desa itu, aduh, di sana psychological struggle. Nah, hujan itu di Falun Gong dan Falun sedangkan di sana. Boleh pilih nanti awal listen to me. Ada pilih kelas itu. Ada pilih, orang apa sih? Pulang masih berjalan, mengenai masa kesulitan kita last life video yang sampai ada kali. Esit dah boleh dah selama jangan lupa nasi lagi di file itu nak kamu juga saya kerja semayang ini adalah memutar lagu hari aduh kerja sama nak terus tu kerja sama nak ini berkuing sida yang warna ini bahaya jadi sama ada ini baris present mau dah semua ni semua cari apa aduh ini nak magi family magi kampus nanti my family sih ungam dah apa sebenarnya 5,000 7,000 sih bakal pada kau ini aduh magi expensive jadi 10,000 and secretary aduh dah rocket search ini semua yang mereka suka ni kemana ni asik di mata orang kerja sini juga kerana tadi orang kerja sini tu masih kita pada ke waktu dah kita lagi yang jadi pung sana lain loni aduh especially during the education system, full time appointment betul. Aduga, no you belong to the outfit. Kalau Paris itu diwajibkan kamu sudah tahu, aduh itu, itu sih, suku Paris saja yang ini kamu. Education itu sih, yang itu, boleh mencari sih sudah tidak kan. Ada sih, education aku mesti terpilih orang. Betul. Kalau kita lihat boleh kata jiwa yang orang ini adalah seluruh view yang ada. Kalau problem nama itu kita kisah, kita ini menjadi paling susah. Ini susah akal. Betul. Ada boleh kalau kita apa yang itu ada tu. Paling susah understanding itu. Dan bisa kalau kita kisah dan mencari solusi. Aduh ni, aku nak sebut kalau sekali kita pun. First, aku kias mencari education, reference. Aduh ni, first aku tak kias mencari feel lah. Aduh, father saya ni, oh, father susu aku ni hari tuan itu pun, father susu cakap. Apa sih dia berkata ni? Apa sih kita ni? Apa sih ni? Orang lusibat yang kali dah sudah. Betul. Ada lebih dari sekitar itu. Dia ada bersyukur aku yang dah. Betul. Apa yang tak boleh kita kerja terus lagi. Ada suatu. Aduh. Paling sisi nak macam sisi understand yang ini. Tolong sih, eksakti bukan dia yang kita semua dibaca. Soalnya sesuatu. Aduh lah. Então, se ele abre esse quadro para buscar ajuda para os necessários para conter o bom performance. Bom, eis o primeiro. Lei que posicionar para as pessoas. Que é difícil de olhar para aquilo. Agora, meu querido. Vem na gente, porque esse é o processo. Não importa. Sempre jadi dalam amal sisi. Yang encourage kita. Porque esse fala sisi. Perjalanan kita. Perjalanan kita ini asli pada sekali suhaitnya, betul. Administrasi tidak dibuat, prinsip sudah dibuat. Kenapa begitu? Aduh, kalau kenapa tidak?
प्रजा नखोई थबक नत्रो अदुगी vocation promotion से नखोई थबक अमनि हाइना लोई कैथेकिस करी अना अफोदो लाइक थबक मागी कैरेक्टर थबक अदुसु खनो मागी कैरेक्टर से मात्र नफ्स से इतना एनकरेज हो नत्रा लाइक हाइबा कैरेक्टर थबक अदु होते कैरेक्टर से जोइन दोला फादर को काटो दे नत्रा नखोई ना हुजिकी लाइक हाइबा लेके आईएएस हले नत्रा आईपीएस इंजीनियर अथवा डॉक्टर तामिल फादर हमको नहीं पता sebetulnya saudara, location di betulnya, pada makai location dia hanya apa? Orang tinggal jadi koi missing je walanya, adu kami amse location di mana mereka mini am kali kesimbo, ayat itu, location di dekat ni, itu holding se, kau ni ba, holding pada hai muna, pada sing holding lain ni ba si pada sing di mo matau tu jeng lega location ti tatning do pam lak re ba wakan han thare ba han thare pada uning dre pada lai ha sen kare lot ngai tau re ba sister sing lai ha sister sing u dan ngai chen re ba aduna base sister ko isu chaki bam ba ta amada bas to bin re तो मैं उसका तो लगवा को तमदा हो जाएगा तो मेरा को तमदा सिस्टर ना उजा कोई जो अंगांग सिंह नहीं करो थारा ओ ओए सिस्टर तभी करा जब हम लोग की लोकेशन की रिपोर्ट तब बने आई ना सिस्टर से लोकेशन से आई हाई गया हमारा लोकेशन से करा तो उन्हें हर न कोई न साथी के लोकेशन हल तो मरम्बी नंग कॉन्वेंट ले और परफॉर्म मोमेंट ले vocation adugi asi phau phaye habdo asi ki lambi ni asi ki punchi lambi ni na sa na ta kho adu ni vocation ni nang tatru su la ne ma adu bu haude ma tam da vocation no koi wa la thi jik la no koi le ma ka bu ulta ka le ne ma example bi ma kam dire oi student mama na su convent ni no koi marak na su ai kana ro thang ne ma ko adu ni vocation try karan ai chu thani no adu ko lo na pada singsu, jadi thara lagi terkar lewa, kita lupa jadi ada lagi orang orang kan, kerja semasa pada mesti kahan lagi, efek hai lewa, bosku orang pada tahu ni, kaya nanti kiri tu lagi jam, lalu auto kerja, adu kemudian jadi orang singse, ekor thani ni, thara terus hai macam lewa, adu jadi ayah hai jadi ni lagi ba कोई आदर्श सिस्टम को समझाने देने वाली छोड़ देना ना हो मतलब कि वहाँ बंदा खाने हाँ क्या किस आयु से वजह से आयु से फादर को सिस्टम को से मोइसे पहले लेरदी ऑटोमेटिक वोकेशन मांगी को तुम्हें कौन अदु वो वोकेशन से ये वो कैटेगरीज वो बहुत पसंद एकोई सु होय मिशन में आहान को जो बड़ा एकोई इंस्पायर हो मुझे कान के मिशनरी से मुझे कान के प्रीसिंग से एक बड़ा नहीं आया मुझे इंस्पायर हो गया नका अदुगी आई टोल्ड यू यू आर इंस्ट्रक्टर आई डू कैटेगरीज इंस्ट्रक्टर तो पेरेंट्स कंटेंट्स हो चर्च की मालूम से ना करें नो ऐसे वो ये फेस से इंस्ट्रक्टर हो गए का फोकस मुझे लागू नका अदुगी ये मुझे अदुगी वोकेशन तो मुझे यातना इम्पोर्टेंट है ये वोकेशन से कोई प्रजाति की लाभ हो प्रजाति की लाभ होना कि इस रोल इज इम्पोर्टेंट है मुझे कोई फादर को इस से होय लोइना एग्जाम्पलरी ओइरदि होय मी अंगांग सिंसु याम इंस्पायर ओइगनि अदुबो मी लोइना मक्सिदे हानदगी चर्च की येमो चर्च हिस्ट्री येमो कांसिदा बुक फाउस एग्जाम्पलरी लेरमदे ज्ञान तारो
Saint Francis of Assisi matamsida pura corruption loina church to leine ma khadana church set to adu fausu leine gan daigo adu father push phatti haina loi ma phadaba nate yam na sinsi oina to ba amani di adum leigni ba diocese amata amani leibaduna moigi inspiration do amang sina yeng bakanda oh father se issue father wedding ada vocation se continue aduni aina na khoida haini se karino parents is convinced to gidaba amang laidi haiba magi character phabasing se noida yeng da nan father ju do haina encourage to na encouragement pio adu edi aphabasing do father on di haini su father ni laidi khai already magi servant su farak ne natra the khoina praja singna family singna egi ja sing ya laidi khai basida ai egi engineer paane doctor paane IAS paane hai basida adon chaddi phatte bakhta simri da lagri ne laidi khai deba just average da pass to ngam bakhta lagri moi do paris prison ka su servant su tawa yadri natra administrative skills su leite pura school su confusion lagre paris su problem macha su local church da problem macha su solve to ngam to adu ni hit na confusion lagre adu ki hujik na koi se father koi se da yam dissatisfied wo se you have a role praja singna family singna ekon catholic singna ap moi ya fa na pirak tu smile na loi adu it is also a mistake me Ekoi irrational ne father koi khot na teo adugi vocation promotion se no role final logo encouragement piro smaina moise smaina piro di father koi generation la ko se da na koi jimo ekoi na semi changi da se father koi na final paris piece na final control categories na father paris na final control se no pass tha se phai hai Hamadi, semi the law and the Zuma performance Pagani. I do a father or to this Pagani. Low in the Pagani. Natra, I do vocation say, father who say Haraute, which is father, city, understand, calculate they say. I do our boy father, Padabale, so we say, a holy horse lay. Father who later be clergy later be church, he be out there, church. It depends on the clergy. Ganta adu ki hujik demo Europe cha baganda father koi Europe da seminary se close to greva vocation le greva cry the father koi na thau Asian countries da father koi da Africa da father koi na mati pa greva hakum 2018 da Germany da chale adu Paris da yemo hujik se kari le Paris peace to anu greva Paris people hakum cancel the sea aduga priest ani le ne ko boy ke Germany amado transfer chalaga anuga thabi khre ama khanda aduga Paris taruk mewa 200 years ago da Paris taruk se father le jawi ama boy da kun khre 6 churches father ko yim su lo ona le ne ko adu father le jawi Paris taruk amu oina uran khriba father ani do najema amado sito kre pu amakhat najema amado leiba do ma se chahi kun kumba le khriba ado transfer chakra anu ba thabi khriba bishamna anu ba thabi do prayas ga loina ba adjustment yadre ko bishop onda bishop ekho adjust to ngam dre ma se lo thok bi ro ai do bishop na to ai ei malu lo to de amuga priest pe piwa ngam loi priest leite hai malu lo thokre priest leite balma de gi father ama moi Paris da German university da doctorate to ama mana gi sing gata e khoi ni fan as na father yame vocation yame gi Russia da khangla Paris amada Paris amada adu communist matam sida khangba father ama khangda leibani
Russian moyi Russia de father foreign priest changmo yadabani aduda kari tawe moyi Paris priest se Paris priest amakang da father amakang da leibni aduda amakang da leibsi ma se kaino communist regime da phare ma happy kare hadom bi khamasida bishop na su father amu pi ngamtre moina kari tawe church ke mangsida moyi mongfom se faila phumraga every Sunday magi mongfom da confession do line Hujing se koi father priest le dewan ngilang sugum masmana adugi priest ki life se father I was the ina masai haibagum na moi ki conflict da dum le no moi sa understanding to aduga moi da su understanding to fun to gi dawni ina haibagum na ko adu conflict da dum charadi e koi ki thabak se pura chai dani last elephant koi khatnaradi khoi dagi mangbadu na kana we ha if two elephants fight kana na mange ha the grass insects which are on the ground natro moi shi ne ba ke kis ga father khatnaradi kana mange praja natro Kedikisu father wanda harau dabagi ma na tofam thobadu toning dreva instruction faith da natra aduda kana mangi praja gi thayabadu nimba ka da vocation lagol afaba ngang semi chakangai lagol adu choto slowly signi adugi na hoina kedikisu na no na thabak tobasi father ki damak tobu nate ishor ki damak tobu ni haibasi gyan tao father su ko adugi ekoi Catholic Church leadership se kana ba su painin deo hoi ekoi ki system de hierarchy ni na father hoi na su space pi de hayo ko you should active on deo adugo hierarchy da smaina puba ki ngasi pau hingmune haibasi adu su khamo Church station di loina pra divided way there natra ado chas lai ekhoi isi mathak de authority lagni na kai da pat ya ni adu kai de ni kai su kai wa adu any system of government se thavasu legeni phatasu next agreement adum de perfect le democracy is perfect the natra khoi de ki amao election da pa natra pesa kai ho ba asim ba democracy form of democracy is perfect form of government. I think church hierarchy is perfect na te adu is this is one of the best I thought. Adu is bishop ko na church program no ai dapat ada church amat lingkar ni. Father su bishop ka halu anda magi follow paris to tongan na church ko de unbu yan. Adu ai ko na obedience do ba. Khamba. Vows do ba. adugi kai bi yadam amarom da yam thabu ni ko yit perfectly oide adugi su yemo thabu ni ko adugi vocation su yam promote to gi devane matam ta ra ready okay so you are representative of the parish priest ko you are representative of parish priest Paris priest ya na short temper pa lang ni ado ba amati ya ing tamba bishop su ya tamba lag ni si ya ba ni se perfect ni e se no don't expect Paris priest to be perfect kana su phoy si ba pa prithvi da si su pa ada Germany na tra Europe da si su perfect phoy Paris so adjust na dum la ba ada ko ni ko ado ba vocation se ana fa se sending something like church will change. The church will change. And you are representative of the church. Go, Catholic Church. Catholic I was saying, universal. Go. Universal what is it? Catholics. Not don't have to universal what is it? Yan tayo. Universal right there. Huh? What is the universal?
silente aduh kita semua kira sudah mau kasih lalu sudah itu kian lo deh jangan tahu kian cerita kian aduh kian ini sudah deh pasang itu lagi ni kan jangan tahu hujan itu su ini sana ini nang kian ini nanti nang kapsul ni nanti kali lepas buat ni boy Đâu có xoay chạy đi. đáng cái số đề mà hả vừa đây xin cái khối xì gì không lối nó mà kẹt tung ăn kẹt nó mình làm gì nên là khối dịch xì cái khối dịch kẹt cái này thì nó hay cái này hay đấy nó hay cái này hay cái nó khối dịch kẹt cái này thì ông nói im được hay cái này mi hay cái gì universal order thì khai cái này là đúng lên này jangan tahu sebelum dari ini ada ya anak anda kamu sudah cari seperti ini kita pun hasil hati ini halu ini nak ini nak ini itu jadi kerana sih suka ini kerana ini kuda suspiro itu kowe ini lah ini ia mo Saint Joseph School sebelum se population tak school ki anang sing clan wise lo ni kada na yame hom kim na bai te na yame to tham ko ni clan na pura phom thok ni hom kim na bai te khoi na majority oi ba sida to tham na principal oi ba ya do na clan ko na chakki de oi to tham ni ba na principal na kari to ni sida kari su to ni hoi hom kim ga bai te khoi phan na ai khoi na roi hai ni natra adubo Catholic priest ne loi da ba jati khai da da no clan khai da da thak to ni loi da ba phan da mai na kan da hon da ga amang sin se phan ti ho ki phoi ga bai de khoi na IAS officer chu hin na phang ni IPS na khoi se ko ni ai ni kare ki clan ga yang khai de loi da ba ke da ba ai mo ni sin da ai se imong da Catholic Church kita bang, jadi puning kita untuk tahu ni ada promise lo. Na tahu pun na, underground leader koi, KSO, Kuki Team Association, ni toksing, na koi na sumtolo. Aduh na may anak fakti. Aduh ke, mo yang kibu ni yo. Na tina cakap. Underground voice tina cakap. And last di platform di driver. Tina cakap ni go voice ikai. Emle voice tina cakap ni. Emle kan first kan di kana ye magi imum first. Na kare ai. School sida ye mo. Teachers day lumida amang kana su yu thambal yaroi. Aduh, teacher say dumi to amang mo say you thar the lab here. Find a mawil. You thar the jay find a fugune. Na fuge ba. Find a fuma to bay office ko ba amang say. Nang kari you thar ba. Ini thar ko no tra. Oi fara ba na thar mo no le su asi se ese yang wakan wa ni thar ni. Kari wakan wa. Na magi family background si in kultur usda. Masih mama ga mama se khai na khara mapa se Manipur police ni ma ye post chakra da dupi ma de sabe ma phang ga ma na lekre ma gi dupi ei ma su le min na bale do ma su last man da pa ma chin ado hujik se ei gi ipu ga le min na bale ma pu ado di ma ei gi ipu su ado di nan gi yum da la ge la ga nu nang ga tam to ma kana su le ipu su Pablo. Aduh, pesa si try tadi loe dan juta ngai orang dah. Egi pusna teachers day ni na, ekoi pesa kerap kong ni na, pesa kerap biar yang sedang mana, yen ama yule. Yen tu, moi na mana yen yok tu. Ama yule kan mana 20 rupees biar ni ekoi nai. 20 rupees dah ina, yule orang tak.
ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯐꯨꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯖꯥꯠꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯣ ꯑꯩ ꯊꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯀꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ MLAꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦ KSOꯅꯦ ꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯅꯦ ꯐꯥꯏꯅ ꯇꯥꯎ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯊꯝꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯟꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤꯗꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯟꯅꯣ ꯌꯥꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯤꯗ꯭ꯔꯤꯌꯦ MLA ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯊꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯈꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯏꯃꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯤ ꯃꯈꯣꯠ ꯈꯨꯄꯥꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ MLAꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯤꯅ ꯑꯩ ꯆꯩꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯎꯒꯟꯕꯒꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯤ ꯍꯟꯂꯝꯗꯦꯕ ꯑꯩꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯈꯥꯏꯕꯅꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯔꯣꯡꯃꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯈꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ as a church representative of the church ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ first listen any problem in the village problem ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯀꯣ first ꯇꯥꯎꯕ ꯇꯥꯗꯕꯤꯗ ꯑꯣ ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯣ ꯍꯥꯏꯒꯅꯨꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯣ ꯁꯦ ꯀꯦꯇꯤꯀꯤꯁꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯦꯇꯤꯀꯤꯁ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ we are neutral ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ first ꯇꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤꯒꯅꯨ ꯑꯇꯩ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯀꯣ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯥꯔꯤꯁ ꯄꯤꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔ ꯐꯥꯗꯔ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯩꯅꯒꯤꯗꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯈꯔꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯗꯔꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯥꯖꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ खरसे फादर खरसे एगे ममांग पारिस फिस ले मत पादि मी लागदि आया मसिदि मोइसे केनो हेल्प निबा लागबनि हाइना खनले पारिस अदु ए पासे पैसा निबा लागबनि फादर कोइस ना फाइना बेल तो आ साउले को तरि तो लाग जोन माके एगे ममांग पारिस फिस ले ए माइ मतुसी येगुदि स्टडी तौदि ए मासे दु पंगसाव साउबनि को होय आयाबा पारिस फिस लागबसिं सि होय मोइसे हेल्प निबा को पैसा निबा कुबा अदु खंदनि जामबसिना को अदुगी फादर कोइ कि दबसु पैसा दि उ पार्टी द पार्ट देबनि को नत्रा बिजिक सि येमो ए कांचिपुदा स्कूल अचाउना फादर से पैसा या आइरन ने खंद बिशप हाउस ए मोद डिपेंड दोरे अदुगा पारिस आवासी फादर से ए मोद लाए नत्रा चर्च सामसिक ए मोद लाए अदुगा म्यूजिक प्रोजेक्ट द मोशन लाए को गारे नत्रा अदु मी लांग मखाइसे फर्स्ट आई हैव टू लिसन ताओ फर्स्ट अदुगा एगी ममांग द पारिस हाइबन पादो स्माइल मी से लांग गन फाइना वेलकम तो द मी से लांग नि द्रेव मा से मी में या हाइ छि ख पारिस ए हे पारिस पीस अदु पारिस द एना पूरा खरा सिस्टम द गेव पारिस पीस पूरा मसिदा फर्स्ट आई विल नॉट प्रैक्टिस को मी से पपा नाम से ए प्रैक्टिस फर्स्ट आई विल लिसन एवरीबॉडी हु स्टेप्स इन द पारिस फर्स्ट आई विल लिसन आई विल दिशम लो ममांग gi पादो उ वे वा यम तो को first I will listen. If I don't have also, I will explain to them I don't have. Aduga, eh, mamang the Paris priest, adi ako sa study to niyo.
ama se kare mani family khatta mathing piyo adu ye na decision lo re wa mi ba ya na ngam le wa Paris Paris please hek we ba e emotion kana su Paris cha ba e ma gi pa su wadi piyo kana su cha ba ya ba pi ba sida e ma pa su na re go no me na ba by chance la e wa e na ta thong ni san de na chalo kali na ra mi ba ya e bu na ngai de i pai ma i pa se tha rum se ma na ngam Nana Asian Church on the Catholic Kari South Line. Aina Hadi was a first Aina Dishon was a head first Paris Bishop, the first time stuff. Adi Yak Haiba in no partiality Shuklay later, Imunga de Chachana Togni, number one. And the Mila couldn't say in a listen to me first. I say he had the practice of the young successful. Yang na practice of this. Yang tayo. Ano yung father singsi, kapag yang do preso, sino pa basic practice to it. Ano Paris to yang problematic ne. Bishop Asta complain to Paris president na complain mas bayar ka dum lagu ne. Lagu to na boy se kiwa ho re wa na nang si mo. Underground ko sa kidre, kana sa kidre. Bueno, so, I'm respect Peter Nevas. Si yam pay hay wala ko. Ado yesu, as a catechist, as a priest, first partiality supply le wala. Ko. Number 2, listening. Wayam ang di suyan ni. Kan sipu do sugo, mi padawi wa ang de. I observe the wisdom of God. Hoi na gini gigi de basi wang nang de basi gigi de. Wayang nang basi si mi na tu na kang ne siapa basi kang ne hari. Wayang nang de masih sabu nang de kamai na magi reaksi tu nak basi. Wayang nang de ni ko mi na yang kang de gigi de. Wayang nang de basi. Jantai ko. Ado dia hari basi partiality le udah ekor ini ministry basi. Cuma saja de ni. Go. Cuma cakap dah pasal ni pun lagi dah. Clan khai dah, yan khai dah, alu thapuk tu. Aduh dah problem se boy nak mesti solution lagi ada je kerana. Na Paris peace tu kata mi lak mesti. Nampik apa se ini yang saling kerja mi apa se. Oh dah lak na kang kerja. Jadi sahaja yang na kang ni aku. Aduh se na hata decision logo na. Aduh se first grade decision ni. Aduh nampik dah lak nampik tu dah. Wanda mating people lagu na dewa. Wanda give people lagu na. Yang begini mah. Tahu. Itu sahaja nanti ko, hai dah ko itu. Ko suara pun kewena. Orang Maldives boleh deh. Sahaja nanti ursi cuma baru bang lagi itu. Relation lawyer. Hah? Ada ni. Aduh ni, ni masih tu dah lain masih kam kerja hari presume tu mesti hati, kami. Aduh ni tu dah kita orang boleh. I thank God. Aduh ni decent hand over listen, I will listen. Aduh ni kun cakap tu kun leader Christ. Aduh lagi ni kun. Kun lagi problem tu, nak kau cakap ni, nampak? If you cannot solve, listen. Both sides, listen to. They will accept you. Natra. Ada ko. Nang tuna, find a tada mo kanta. Nang ito soy ni herdi. Ada ko na tanggo ya. Yan tayo. Ada ko. Solution people na di Paris please find a tada nila. So Paris please Paris from the code that just in the code na smile na nita nila. O smile. Nasada. Kara yang problem tu kara cawi tu je nasana problem tu handle tu yang dah itu aduh ke siapa mesti kun mesti politics nasi yang sok ni nak anda sendiri aku kun sendiri politics nasi yang sok na division si yang lain yang ni last kali lagi ni kun mata Catholic just ani hobuk kusut lagi ni
Politics is affecting the church. As a church leadership, we should not be partial. We should be serving everyone equally. Go. So we have to have patience. Go. Any problem, listen to. Go. Listen. And then, I will go. Me mayam labuto. Karasi labusi moigi problem. Si magi nupasi ma jamkap newa. Magi awabusi tabi na mai milite. Father mo dalang awabusi mauni. Father karasu yang pagmuni father ko isu. Ya na advice bininga. Father ko isu natra. Advice yang kita ko isu paduli. Instead of advice, listen more. Listen tolong ko. Ta taraga o masih orang sini hamsi ta taraga sini solution piba yang hamsi dah nang solution piba. Sini solution piba yang ada don't listen to. Let us meet next time. Jangan tahu. Nupia malai ba. Tengok. Maya wa masih berloi trema. I have to sit for 2 hours. Magi family problem yang lewa. Taraga magi family se pura complex ko. Apa sih? To solution bidang kari so come there. Last month kari, Father, thank you so much for listening. Hari ko mati ko. Adu mingit ay yang taraga tu kari no. Oh, every problem has no solution. Problem couldn't say solution. People yade. Some we have to listen and we have to give a ear to somebody so that when they express, when they are satisfied, they'll go back. Maapungam to be shared to me. She needs a listener. And problem couldn't say, don't try to solve. First listen. If you listen, no, the fellow will pull out all his problems and then the fellow is already feeling light. Go, light here. Pull up to him. You don't need to give solutions, some problem. Don't target him. Listening. It needs patience. Go. Maybe paper to carry somewhere. So, partiality lay wagi tabi ko. Wang ang bakod mo, politics na su, no? Don't get involved in politics. They say, ang pamasu ko, koi church leader say, politics yaw di puran ng soy. Mina yingdo chudro. Ko, koi pining mo tiyo, koi ndam na candidate ko pining mo tiyo. Doi na su campaign ko macam ko. Ko, dukum. Aduga scandal ko. Scandal se we have to avoid. Is perfect with the go. Father was perfect with it. Me ama church leader ama wina catechist wala father ko isu. Kani ki egi wahai se yam chatbra egi wahai se mina inbra se kai de lai. Chumna chatba. Scandal late ba. Yan tawa. Yan na impossible ba. Yan khai de ba. Clan khai de ba. Chumna chatba ko isi. But my wise chat. Just here, Patama told me, si father de Cabrera, Kari Maris, Karasu in Loyo, Yantawa. Ketakisu, Noigi Lamjak Chumtrega, Masi, a smile of labor, Masket, the young labor, Magi, the smile labor, Nangi Wise, Karasu in Piron. Consider a coin of Kanagi Wai, a chumba chat machine, Mina, give you. Yantawa. Why could have crab, no? Why could check the under why you were asking the Chukachano have under Chukachano I have one instruction given. The man and the master was right side to Natra. The Queen is asking the Chukachano and I could children in Kavana. Natra. It's a wonder that you took away the aid of Taluti. You took them heavy out there. None, Machana Jutaku, Nana Jutaku. Kanana Nandi Wai. Natra. Kanakumadi,
그래 에이가 타고 수단도 타고 파트만이 이방 바바 남무수 파트를 그리 남무수 타고 아두고 이거에 와한 게 아니라 맞죠? 유칸나 타고디 World Health Organization 그래 20 years 남 주룩 타고디 TV 소리나 빠꾸니 캔서 TV 아두 카이니시에 자이군 자르디 캔서 라이나 소리나 빠꾸니 유디 아두고 막듯이 맞죠? 아두 우리디 남나 유 탐박 주룩 탐박 이랬지 까나보 농시브라 남기 이몽 농시브라 나다가 남기 낙도 농시브라 이봉 농시브네 유 탐에다 누가이 탐박 있지 나더라 married man 마기 다방디 마기 이몽나 first네 마기 마투 마차시 first importance 비기네 마기 priority 나 혹시 이런 마기 좀 빠는 아주 extra 뭐가 church 다방 때문에 Hina responsibility logi de natra catechists de daga yu mawdi namgi wa kana in so in law yu thakba ko ye wa hai kana su de natra adugi exemplary way de the first mina egi wise in shunu hai de isana discipline way de ichar sing di mamda aduga ekoi praja ye ekoi church member ni mama Father Hoshi Yemo, we know in among the respect equally Pide. Natra? Pide. Patabatoradi, Mina respect the one. Pabatorada, Yanchuna Chakati, Mina Hena respect the father. Bishop Hoshi Bishop Hoshi, Father Singna, Ushideva Bishop Yahweh. The Holy Church is perfect at them. Oh, Yan adugi first exemplary way na equation first exemplary way ay na ngamuro mina inne adugi example first equal way na Catechists I was saying is all you talk to we have to be humble, compassionate. Equation catechist training loy law in our community. Father training loy go just doctrine law in our community. Yam le Catholic church community. Canon law, church history, ate law yam le systematic theology curriculum. Father who is law in our community. The church is 2,000 years old history. Adugi, we have to be humble in our ministry. The whole ministry is yam proud of it, yam humble with it. Humble with the respect him. Father who is doing, Father who is yam nakang sai. Natra. Go in a come there with Hoshu. Natra. Father who is going to come there. Can it be a high sama? Go in a high there. We have to be humble. Adugi, who's education is the correct EQ hay na minahilo. EQ hay si Karina. EQ hay si emotional intelligence, emotional personality. Migi feelings say come with any feelings to come with not one. Esi sawo kanta wata yam mangi hay you have to understand why whenever I get angry, I shout and yell. Next time when I get angry, I will not shout and yell. Nangi feeling to tackle to go. That's right. Whenever I get angry next time, I will just keep silent. Another side that affect will nest with me. Get down. Shout under one for Mr. Effect down. Nanti bukti itu usul, nanti perjalanan usul. Go. Aduh, emotion is taken to me. Emotion. Yang kan istilah soal boleh. Yang kan soal go, yang baik go. Aduh, ibu harus
isi yang maya mini makan tak lewat ibu si sampai seperti itu ya. Ini aku nak seperti itu si understanding wina. Me understand wina. I try to understand. Oh, let me be sympathetic. Let me try to love. I say, simple must try to operate. Smile up. Nang di life si sinaro. Hindi nungai ni. Nanggi nupiga kat na to kan de sausu nung asi di chance di ga yo nungai gini natra argument adum dora kat na ga kari kana wa tumin na su nungai te natra last adum tumin na tumo do kari nungai gini father will grow adugi oi andar de oi saubne egi nupi samne argument dum tore mana ngam sunu hoile ko tumi to le thok thro knowingly nang da khamna man ngam han ba su hara ya natra knowingly smile practice to do this adu de nang gi nupi na se egi nu pa se kari chama ya ba si to ma de natra emotion se understanding to it emotion aduga ni se appreciate one thing what many of our fathers are lacking. We don't want to appreciate those who work with us. Appreciation. Father goes to appreciate you. Father goes to appreciate the Lord. Yes, but see that appreciation ni no ay dapat tahu. Betul. Benar kalau kita tahu kalau yang bersih, kita tahu yang kita tahu kalau. Sekolah ke wajah sekolah dari mana pun, esok haram naik pun ni. Boleh terlebih si hektakan berjaya. Oh, itu boleh haram naik. I personally sir, your teaching is very good. I saw you know you took a lot of initiative like this. Yeah, really good. Yeah, haram. Me appreciate the way I was today. You lose nothing. Kami sumang dia ni. Ni dah nak mohon dan muslim. Masih, ina praise the Lord di hujan di mana cakap dunia ada. Kan cakap semua. Misi, macam ni tanda dia, orang appreciate orang tu, awalnya dilangsung tanda ni. Sini kiri. Aduh, appreciation harus practice tu. Nanti bersih. Nanti berpisu, nak cacing su, betul. Hidup ina, nanti kita thomri nak buat tu cari kan. Nubi nama first thank you hai dewa na koi kari nupara betul don't take for granted nang nubi do as nasi nang tapu ya awal de haura tapu suhi na tungai ni ba vitamin su yang ber ni ba betul nang nubi na su next time na he na hauna na ni nang na appreciate tu bigina kenapa na thum yang ni nasi tumso apa itu ba? Jadi kaya cak tum keren apa itu? Mana mai kita? Nanti mai apa form tertamu ba? Kali kan kali na. Nanti kita kalau tu cak tum biar kita fina ina semua bu egi husband je, so fina tu orang pas harap harap. Nanti ishaw itu bu, ekoi ini masih siap apa ni yo? Orang di position apa ni? Kenapa? Kenapa tadi? Ambil kata kita, Yusuf tak apa Yusuf buat. Aduh, kau si thong mana putro, kau si terang buat. Nada, macam Yusuf buat, no, magin lebih Yusuf buat. Kina memang. Cacing, magin makundo. Aduh, kau mana baru hingga mana pergi, belum mana pergi. Ini dia tu. Permission करना उपयोग है सब हाँ पोजन परमिशन करना करो सब की पोजन की पीछे का परमिशन करना उपयोग ada orang kita sendiri ada pun lain sebelum tu yang berkata, tak boleh sih, pasal bila berkoi kan tak puluh, si kumpulan pasal sih, boy ini gitu, ada puluh, society pam, ada kan ni, cuma ni nanti lah, mungkin pasal bila berkoi kan tak puluh.
सिगुम्बा नुपासिने खनथोरगो इमुंग नुसिदबा नुपी कोइबा को इमुंग युम पानका नुपी को सिगुम्बासे फाइना फुदरदेको याम फरिदो सोसाइटी पूरा फरकने सोसाइटी खुन फरकने इमुंग अमा फरकने खुन सु फरकने खुन फरकने सोसाइटी फरकने यामना तोड़नाय दरकार लेते हो नत्रा डेवलपमेंट गुम्बा तोबा हिंदा सिगुम्बा को सिंग थोगदिको इमुंग तुम नुआइदनी मते मनाव तो नुआइना थबक पुबिनदे तु हिंदा नुआइबो दुई नत्रा नुपी खंद थबक तम तो नुपादी ज्वार सानलेगा को यू थंगन नुआइना ले थोबो नुपा खरना मागी नुपी ता पैसा नहीं इकाई दिबो नत्रा पैसा खर पियो नुपा दा पैसा तानी तो मागी नुपी दा पैसा पियो नुपा को फाइना फुगिबो हाँ करे Du tar på det. Inte så här. क्या देखिए सूखा मशीन से हाँ nó sao यू थकनो चलो सु थकनो हाँ और खाइने सु चागनो सिखाम सु चागनो your body is first Corinthians the Christ and Mona your body is the temple of the Holy Spirit Fatama hamdi kare last ये फतवा करता है मुझे नम चाहिए 80 years हिंगी देव तो यूथ हमारा खाई चालेगा चुरुक चालेगा चालो दे चाहिए क्या यानी सीखने 80 years ना हिंगा कम युद्ध हिमोई अधूरे दी करान हाथ में नंगो हाँ यू ना हाथ में दी सुइसाइड ने सिमिटी ने फुमागी तो नहीं नंग चामन में सीबने ईश्वर नंग को 80 years 90 years हिंगा आई पीनी को फतवा चाले पोइजन चाले में हुई सीखनी नहीं नत्रा खाइने को मुझे पोइजन नहीं बा स्लो डेथ नहीं बा हेक्ट सीरोई बा अदर वो पावरफुल पोइजन को मत मुझे करे ऐसा पोइजन आते को मत हुई थक हुई तो सीखनी जब माने ने तंग नुक्ति खितन चाले को 60 years द सीरो पोइजन नहीं Jesus, ईश्वर ने एक बॉडी से सीन में पीना, यह भी प्रोटेक्ट बॉडी। अदुगा नखो से इमुंग लेबनी ना, नत्रा यूं पाना में ना इमुंग लेबनी ना, नचा ये नपुरी दवा कुंडी, चर्च की खबर दवा करना ही नहीं दे। You should be the last one to die. ज्ञान दावा, हाँ? Why? करिए, ना last से सीधे उन्हें करिए, because you are a family man. You have to look after your wife and children. Fatama chanati thuna sithapani thuna sinati nangi nupido nupati na mga kuini natra nang sima tungda nangi spirit na kuini nangi nupi yung kanungda nupayam chile kuini nupasi nangi thamai su ko tharo yung limo nachasi mina usitre natra मीरा तुम निपट तो खरे बचानो पीवंदा अदुगी लास्ट नंग सीगी देवनी अदुगी कोई ना हिंगे हेरती let me take care of your diet सीधा हापदो नत्रा यू थगती थुना सीगी ने शुरू ना ये मो शुरू ना योगे भाई ना यू याम थगबा मफम मले यो अदुदा सीलो कोइदो मोइसे around 270 families ने down. They produce, they drink. Angang ulbadi is thakre. Father devasi matamda. Mana police ko kola phan me. 1970s the father Sebastian Chatterton su ban dogre ba. Nam deo. Aru father George Biden su ko tawwa nam dre. Kali tawni. Ene su nam dre. Sibo khoi do dum fu ka de. Music power. Sibasi, you know, I am the Sibasi.
between 40 to 55 simarak sida yamni 60 ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ 60 fau yu wami yamni aduga ayam basi lukrabi yamni lukrabi yamni bagi morality yadre morality su yadre yu thangba bafam sida ko morality su yadre ni yu ngaw sida kariya no dei thong ba kare sida ngai thong ba adugi nupi su ei dai bele nupi sing nangi mamang da yu thamba ya ade adai su loi ba thamba ya ni nupi da yu su tak de ba tatra nupa da yu ma si nupi da yu thai de usit de namgani hai ba magi ma kan de adugi ei hai ni ko se boy last da si de ni ipa ko tatra ke de kis ko nangi bunda nangi bung se faida last da nangi nupi si de ko nangi da cha ko su loi da yu pa khare nang se last da amuka second chance mo ya adugi na sing chang ko yam check lo ko yu ko ma thak no su da si thau ne ke de ki so da yu thak de kana no su bi ni usi loi nangi wa su chak loi nangi khut sa e ko ke de yu thak ne de nangi wa su cha cha loi mi na nang mo ta thau ni de bo ya dum pai no wa ma ming da oi khang da le ba Paris peace na su nang mo khara saugan ba gi khara ki ba gi u de ba sa le ba dum tham na ta Paris peace na su yam ki ni ba adege ma si u de ba sa le ba dum tham ne ba na yu bu ba tham ai bi church ni da mo re di exemplary or di nang gi church fa na guide to kun da chat ba da hek kham ne si khunzida church leader ga catechist local catechist apa ba lai ade welcome si faida nei gani aduga church si faida sing ni church ko su pura apni se district catechist ya de church leader ya de khat na ko nei ade kana su ka to bi ro father lakhra father lakon du su moi ko thok gani ka su yang ram ni ere kun da thi na chai gani sunu lai gai da bom kun da faida welcome to hey kela father khoi le ngan noi faida welcome to na tro na tro sa min da dei father khoi la na faida welcome to ta dei khoi matam da kristo to tro na te kela ga khoi father du to ngan le hai ba te na tro adugo moi please we respect you do who's for bio e khoi patration na tro people talk about the peace because Father is the representative of Christ. And Jesus is coming to your village neighbor. When I do the village, I'm not going in the name of Father Stephen, I'm going in the name of Jesus. Master Wakanda, I'm not going in the name of Jesus, Father Stephen. Father Stephen giving the authority. Only right there. Tanga, the Kamayido, Jesus Hamzani, the one way out. I'm in the form of Jesus. No, Jesus came up from the label. Aduga, the Hoshu, could the two Chapakanda, Nangi Imungi Oina Chapanatel, Paris peace represent the Yantama. You are representing the parish priest and the church. Adugi Passanity Leroy, Nangi, clan, Aduda, Azanda, hidden agenda, Leroy, everything. कोई आउटसाइड की प्रीसिंग से मुकोइना लाकुदी हान लाए कोई मणिपुरा खुनसुम कोई हान लाए अदु लाकुन मतम दा मुकोइना 3000 से हेना 3000 ai कोई की फादर सिंह है बिदि लोकल फादर सिंह लाकुन मतम दा कोइना तौदे अदु गसु फादर लागलदी खरा मुक तौरे कैटेकिस लागलदी कइसु मुक तौदरे तो asise jing adana hai bi am chum me ba ate ma se agi pari se thoi thom de ha na tam even the catechist when they come mo koi na lak khun na lak ma tam da
they have to be treated very well. Right. Yeah. Sine father ki point je ko. Aina so haibine catechist khase khun khara na su hoi complaint su yam la ran adoi na su ko Paris Peace ming the la the final welcome to catechist course father khap na the aduga whenever there is any program not I told the church leaders to recognize always the catechist not only the Paris Peace. Paris Peace now catechist respect period me the su catechist respect period. Paris Peace na magi catechist nung si chana to tredi ate no sto noi ba bazanas. Adugi suru chapaka da ek catechist turi catechist bi tarok le ya. Adu catechist ani se moi thawa se faida to to ge pra complain la khre. Faida complain la. Ena moi church leader ki meeting program mi da pa moi saure wa. Se catechist hek la ga hek chakra tai lo ga chakra lepte do ko ma complain at lang ba ado ka sikhe ba ni se nupi ko you should tell father you should tell nupi su ko ye sikhe de ki sai ba ngi tra thura lo so ko de e do anom de first time Paris first time moi complain se ya ta le ina kare catechist ko shudum sivri na ko I have to stand for my catechist first ina kare matam kharapio ina correct to ge ei catechist ko fa na instruct to ge adu matunda ina correction to matunda amuga to na de ina do thok ge adu da I pacify the people no then I corrected my catechist they became good adugi ni complain na tukoy na hoy nang soile ko out ta na di ma out ko natra adugi first I have to call my catechist and those complaints is it true I have to verify from his side and then from the church leaders also I listen then charge bureau equally charge bureau go on. Then once giving chance people are willing no adu amu to re kana chance bureau Edi amarak soile deko I forgive. Go. Oya hoishnu teachers hoishnu school da nata catechist hoishnu. If they make a mistake, I always forgive once. But I instruct them nicely. Please don't repeat. No, nicely in a way I correct them. But if they make mistake the same thing second time, I think I'm intentional. Reminder me fire to friend namko to intentional lo. Intentional the last one. Hoi. Adugi, intentionally. So, smile go. So, catechist ki life so na hoi. Yam wabani kage. Go. Aduga father seems to understanding yam le yago su le yene. Adu le su kamo. Last the kamo di Bible say kamo last how the kamo do. They'll get the reward I will do. Adu yam wai go. Adu le su e na hai go na. Father sing na hoi. Father sing su esu amorom da haida esu severe priest wait go severe priest wait Paris priest at the su khai ki ya natra get this mind of trip to say natra at least if the salary is not okay we have to look after their children free education at least we have to bring up no so at least that and then angang de ko hoy di hoy then we can help in some other ways no angam pag nang ba sabi na gito Paris su pesa yang for preso sabi na ya natra we have to live together no as a catechist and Paris priest right hand is the catechist go aduni tapos to gani so catechist ki role ti yang le do su ay gam na ko adu ba masay na hebo na appreciate to na ki Paris patres ko father you did very well na yo Marau ma ekoi nupi lekte ne ko ichasi de harau kai lekte ho adu ko do tan ko adu ga appreciation se a kaya sa research ka do ko test ka do Paris peace amana AC invite do the conference women's conference chao ma le adu Paris peace to Assam de Masna boy yati ki local ki yati ki ise amasaya faila saya ini yang makreba
Mado magi yati sudah dia masih outsidernya. Adu loy with the father, I really sincerely congratulate you. You sang very well, and I was really gobsmacked. I would have masih yam harawin. Husi how kau dia, adu kan hayu. Ini Paris ni visit tu kalau tu baru. Adu kan dia masuk university tu lepas tu Paris please apa kira lagi. Kita betul mesti dah pasal ni Paris develop tu. Father, I really appreciate you hari masa. Saya appreciate tu. Mana su easy uji kau dia. Adu kan university apa dah father apa vice chancellor apa. Mau dah su bagi prasi je bukan dah mau university yang pasal macam ni. Father, you are a man of vision, my vision, and you did it. I really admire your vision, your work, hard work. I love it. Master of music, see you at university, teaching to know I assistant professor with a law. I don't go to the Bishop na yan kaya. Ain't a moist luna campus na tayo, but I appreciate people for what they are. Ano kang dahil yung mina ay sinusiya. So among yourself also appreciate one another. Misi isa mo appreciate ko rin ko mina yung tune. Misi na nang say makala nam gani ba? Sino pa sino mai ba daw ka dagang ni tan de hayo. Father ko siya dumay na mako do siya tan de ba dra. Adugi kali to gid. Tell your friend, nang friend do kaya isa mo do. Hey, you speak well of me. I speak well of you. Sino pa si technique ni ba? Misi program ko malay na as ay ko kaya smash na tawo na imaasi ay baga. Nang musuk to nga pa da adum hayo. Numaya ba? Natra? Adu hay ba yung as kaya kisi ya ada ba ni? Abdu na mamu. Ni na nakoy mo karan thaje ni. Natra? Amma hay chino de karma na thaje ni. Appreciate one another. No ki Paris please appreciate to. Appreciate dum dole de ko. Paris la ko no coffee tak siya hayo ba. Adu ba yung Paris na di kaya kisi ko 24 hours door is open ay. Whatever you want to eat hayo ni. Oh, table dah. Kenapa mesti cah supi dia ni? Nanti apa dah boleh. You pandang iko, kam dong ni. Misi, moi father kenapa mesti mangi driver si putung lega, ko lam cakap cak cabra cakap tu kam dong ni. Moi ke driver sahaja last ti accident hoने ti masuk sih ni. Aduh father की driver होते हैं कि पड़ा no accident तार नहीं होता है. So yang angker ko, thank you for inviting me. So may God bless all of you.